ba hlalosa ba utlwisitswe bohloko ke lefu la batho ba 11 ba hlokahaletseng kotsing ya koloi mmileng ona. Lelapa la Phuthego le hlokahalletswe ke ditho tse 3 tsa lelapa kotsing ena. N14 e kotsi thata mme selo se segolo se re lemogang gore le ga batho ba rona ba ka reya botlhaswa bothata ke ditraka tse di reyang bosigo. Ditraka ke tsone tse di tlhagisang kotsi. Bakganni ba makoloi le baahi ba re mmila ona o se o tsebahala ka dikotsi tsa makoloi tse fetang ka bophelo ba batho. Diphuputso tsa sepolesa tsa Sethatong di bontsha ha e nngwe ya makoloi e ne ile ka o se ya tsebe ha e tla thulana le e nngwe sa dipheleu. Bafu ba hlokahalletse hang kotsing ena. Re lakatsa ekare our traffic department e ka ba visible enough gore ba ka bonagala mo ditseleng. Gona le bangwe ba masika ba ilona ba sina le funeral parlor so re ba thusitse ka motho na thusa ka di donation. Selo se gape se re se dirileng ke gore memorial service o no le go Thabo Morusimabane re contribute le go tloga mo dikgetsing tsa rona re le bana ba mo Kuruman. Ditlhophiso tsa lepato di hatetse pele mme tebello ke hore bafu ba tla robatswa boroko ba bona ba o qetela mafelong ana a beke. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kuruman.